بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار قال أن تعبد الله تعالى ولا تشرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Bir günü bir Arabi, bir toğluk Arap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din ulosunun, tösünün, cügönünün karmadıdağın Peygamber aleyhisselam aytdı. Ya Resulallah, meni beyişke jakındatıp, meni tozoktan uzaktata turgan amalды mı aytыңыз dedi. Men kayсыл amalды kıla turgan bolsam, men beyişke jakınday alam, kayсыл amalды kıla turgan bolsam, men tozoktan uzaktayım. Oşol jönde aytıp beriңiz mağa dedi. Oşol mezgilde Peygamber aleyhisselam aytdı, seni beyişke jakındatıp tozoktan uzakta turgan amal an ta'budallaha ta'ala. En birinci Allah'a ibadat kılu, Allah'a kulçuluk kılu. Andan keyin күнүнө сага парыз болгон 5 вакыт намазын окуу. Ошондо эле эгер малың нисапка жете турган болсо, мал дүньөң бар болсо, анда мал дүньөңдүн зекетин берүү. Андан кийинки 4-нчү нерсе ватасилар рахим, тууганчылык карым катнашты, тууганчылык мамилени оңдоң, улоң бирип кылуу деди. Мына ушул хадисте Пайгамбар алейхиссалам эмне деди? Allah'a ibadat kılıp, namaz okup zeketten kiyinki, zeket bergenden kiyinki amaldı Peygamber aleyhisselam ayttat, tuğandar menen karım katnaştı beken kılıp, bu seni beyişke jetelip, tozoktor uzaktata turgan amal dep Peygamber aleyhisselam aytıp ketти. Andan keyin وَرُوْيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhi rivayet kılgan hadiste Peygamber aleyhisselam ayttat: "Ma min hasana a'jalu sawaban min silatir rahm ve ma min zenbin ajdaru en yu'ajjilallahu li sahibihi'l uquba min fi'd dunya ma'a ma yeddahiru fi'l ahire minel baghi ve qati'atir rahm." Peygamber aleyhisselam bu hadiste ayttat: "Hiçbir jakşılık yok, anın soğubu tezirek berile turgan hiçbir jakşılık yok. Tuğançılık mamileden dağın tezrak soğuk verilse de. Tuğançılık mamilenin olays, tuğançılık mamilenin soğuğu, mına uşunday tez Allah Teala beredi eken, anın soğuğunu körgözüp koydu eken, dünya ödeleç. Canadağın hiçbir günü yok, tuğançılık mamilenin üzüldön dağın çoğurak günü yok, anın cazasını da dünyada tezirek bere turgan. Bu tuğandar menen karım katnaştı üzü, tuğandar menen bardı geldiğini üzüp koyu, andan dağın cazası tezrak berile turgan günü yok dedi Peygamber aleyhisselam. Oşon için emne? Tuğandar menen bolgon karım katnaştı. Tuğandar menen bolgon mamileni üzböydü. Alar menen bolgon mamilede beken boloydu. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرحم لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وإن الرجل. Peygamber aleyhisselam bu hadiste aytıyor. La yaruddul qadar illa dua. Allah'ın taqdirini hiç nerse kaytara albaydı. Birok dua kaytarat deydi. Duadan başka Xudayдын taqdirini kaytara turgan nerse yok. Emi bu hadisni tafsir kılgan alımlar aytar. Eğer insandın başına bir müşkil iş, bir nerse жазылған bolsa al sözsüz jetet dua kılsagan deydi. Birok alemi bu hadiste duanı insandın beşenesine, moynuna жазылған taqdirdi kaytarat dep emne üçün aytты anda dese, bu hadisni şarh kılgan alımlar aytar. Mına oşol bale eğer anın peşenesine lauhul mahfuzga taqdirda жазылған bolsa, aga jetet. Birok oşonun duasının berekesinden oşol bale aga jengil ötöt deydi. Oşol balege sabır beret deydi. Je oşol balenin oşol kelip atkan işten aga jengil bilinbey ötközü bilet deydi Huday Taala. Mına oşol dua taqdirdi kaytarat, dua taqdirdi kaytarat degendin manası mına oşunday turat eken. Andan keyin wala yazidu fil umr illa bir. İnsandın ömrünü tuğandar menen ata-ene menen bolgon mamilege jakşı bolu insandın ömrünü uzarta turgan amal dedi. İnsandın ömrünü uzartуу degende dagın alımlar emnen aytат? İnsandın ömrünü uzartуу degende dagın anın ömrünü berekeli kılat deydi. Anın ömrü eğer tuğandar menen bolgon karım katnaş, tuğandar menen bolgon mamile jakşı bolsa, anın ömrü berekeli,
öte bir uzun tarizde ötet deydi. وقال في رواية أخرى إن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Bu ayeti kerimede Nahl suresi 90. ayetinde Huday Teala aytat Euzu billahi mineşşeytanirracim. Albatta Allah Taala sizlerge adiletlilikü, insanlarga жақшылык кылууга жана туугандар менен мамилени жакшы кылууга буйруйт дейт. Бул аят калимада айтат, албетте Аллах Таала силерге эмнени адилеттүү болууга, кайсыл жерде падыша болосун, өкмөт болосун, үйдө падыша болосун, кайсыл жерде болбосун, ар бир жерде адилеттүү болууга буйруйт. Экинчи вал ихсан, инсандарга жакшылык кылууга буйруйт. Андан кийин эле туугандар менен болгон мамилени жакшы кылууга буйруйт. Andan keyin wa'lam bi anna fi silatir rahm 10 khisal. İnsan eğer tuğandar menen bolgon mamilesi jakşı bolsa, tuğandar menen bolgon karım katnaşı jakşı bolsa, Huday Taala tarabынан oşol insanga 10 jakşılık berilet deydi. Eğer kayсы bir insan tuğandar menen bolgon karım katnaşты üzüp koybosa, tuğandar menen bolgon karım katnaşta beken bolsa, Huday Taala al insanga 10 jakşılık beret. Al jakşılıklar kayсы dese, awwaluha anna fiha ridallahu ta'ala li'annahu amara bi silatir rahm. Albatta tuğançılık mamilede ulodo bu en ele birinci berile turgan jakşılık Allah'ın razılığı var dedi. Sebep Huday Taala janağı ayet kelimede dagın inna Allaha ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil qurba. Allah Taala adiletlülüge, insanlarga jakşılık kılууга jana tuğandar menen mamileni bekem kılууga buyurdu dep Huday Taala Kur'anda özü buyurup koygan eken. Oşol sebepten eğer tuğandar menen bolgon mamileniz jakşı bolsa, tuğandar menen bolgon karım katnaşınız jakşı bolsa, Hudaydın razılığı var eken oşol amalda. Alemi ikinci nerse ve thaniye idkhalus surur aleyhim ve qad ruya fil haber qala an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem inna afdalal a'mal idkhalus surur alal mu'min. Tuğandar menen bolgon karım katnaşты jakşı kılууda ikinci bir amal var. İkinci berile turgan nerse var. Al nerse ne dese? Oşol tuğandarga kubanıştı, kursançılıkta alardın jürögüne kirgizүү var. Alar menen ahvaldan kavar alsanız kança bir vakitte olbosun, barıp eje deyispi, ake deyispi, ava deyispi aytor, kaysıl tuğanınız bolbosun, oşol tuğanınızdan ahvaldan kavar ala turgan bolsoңuz, anın jürögüne kuvanış tartууlayсыз. Albatta habar hadislerde kelgen, Peygamber aleyhisselam aytat, afdalul a'mal idkhalus surur alal mu'min. Amaldardın jakşısı momundun jürögüne kuvanış tartууdu dedi Peygamber aleyhisselam. Ayemi siz oşol akeňizdin, oşol ejeňizdin, oşol tuğanınızdın jürögüne kuvanış tartuulap, anın akbalından kavar ala turgan bolsoňuz, albatta Peygamber aleyhisselamdın azırkı hadisi musulmandın, momundun jürögüne kuvanış tartuulu en abzel amallardan dedi. Muna oşol amallarga jetişesiz inşallah. والثالثة أن فيها فرح الملائكة لأنهم يفرحون بصلة الرحم. Üçüncü nese, eğer insan tuğançılık mamileni ulay turgan bolsa, berile turgan üçüncü nese, periştelerden kuvanıcı var. Sizdin tuğandar menen bolgan mamilenizge perişteler dağın süylöt eken. Perişteler dağın kursan bolot eken. وَالرَّابِعُ أَنَّ فِيهَا حُسْنُ السَّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Alemi dördüncüsü olsa, Müslümandardın sizdin arkanızdan jakşı söz süйлöşüne sebep bolasız. Mına oşul adam tuğandar menen karım katnaşты üzüp koygan ele. Hiç kim menen süйлöşpeyt ele. Hiç kim menen bağırlaşpayt ele degen jaman söz ukpayız. Balkim bul avasını dağın, akesini dağın, baykesini dağın, ejesini dağın ahvalından kabarlat ele. Alardın ahvalından kabar alıp alarga jardan daşı turat ele degen Müslümandardın sizge olgan maktolorunu kastaydı. Ölgönden keyin dagı oşol maktolor turат. Bir rivayet var, şu yerde istetildi öyle. Bir günü
Peygamber aleyhisselamın canından bir cenaze öttü. Bir sahaba öttü. Al sahabanın arkasından musulmanlar жақшы сөздерді сөйлешті. Бұл адам, мына ушундай жақшы адам эле. Мына ушундай ибадаткөй адам эле деп жақшы мактоолорду айтты эле. Пайгамбар алейхиссалам айтты, "Фақат ваджабат, важип болду" dedi. Андан канча убакыт өтүп, дагы бир жаназасын алып кетип аткан мезгилде мусулмандар жанагы жаназанын аркасынан жаман сөздөрдү сүйлөй баштады. Бул ушундай туугандар менен мамилеси жаман эле. Мына ушундай жаман жүрөт эле. Мына ушундай намаз ибадаты жок адам эле деп жаман сөздөрдү сүйлөштү. Пайгамбар алейхиссалам айтты, "Фақат ваджабат, важип болду" dedi. Анан сахабалар түшүнбөй келип Пайгамбар алейхиссаламдын жанына келип сурашты: "Я Расулаллах, эки сахаба, эки жаназа сиздин жаныңыздан өттү, экөөнө тең важип болду дедиңиз. Эмне важип болду? Айтып бериңиз, я Расулаллах" dedi. Ошол мезгилде Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Силер алдыңкы жаназанын аркасынан жакшы сөздөрдү айттыңар эле. Силердин сөзүңөргө периште амин dedi. Силердин айтып аткан күбөлүңөр кабыл болуп, ошонун эсебинен ага бейиш важип болду" dedi. Ал эми кийинки жаназанын аркасынан силер жаман сөз айттыңар. Ал жаман адам дедиңер. Периште ошонун аркасынан амин dedi. Силердин ошол күбөлүңөр кабыл болду. Ошонун эсебинен ага тозок важип болду dedi. Момундун аркасынан мусулмандардын жакшы күбө берүүсү, момундун аркасынан мусулмандардын жакшы сөз сүйлөөсү анын өлгөндөн кийинки акыбалына да ушундай таасир этет экен. Эми бул жерде айтып атат, төртүнчү нерсе, эгер инсан мусулман туугандар менен мамилеси жакшы болсо, акеси менен абасы менен болгон мамилеси жакшы болсо, анда мусулмандар ал өлгөндөн кийин аркасынан жакшы сөздөрдү сүйлөшөт dedi. Ажар эмес ошол сөздөрдүн эсебинен периште амин десе, ошонун эсебинен бейиш важип болгондордон болсок. Ошон үчүн туугандар менен болгон карым катнашты, туугандар менен болгон мамилеге бекем болушубуз керек. Ал эми бешинчиси, туугандар менен болгон мамилени улаган инсандарга бериле турган бешинчи жакшылык, анна фиха идхалул гам ала иблис алейхи лана. Ошол туугандар менен жакшы мамиле кылсаңыз, шайтан алейхи лананын жүрөгүнө гам кайгы кирет экен. Шайтан алейхи лана ачууланат экен. Мына ушундай сизге ачууланат экен. Албетте эң жакшы амалдардын бирөөсү шайтанды кубандыруу эмес, аны кайгыртуу болуп эсептелет. Себеп шайтан бул Кудайдын душманы болот. Васадис зиядатун фил умр. Ал эми алтынчысы болсо, инсандын өмүрүнүн зияда, өмүрүнүн көбөйүүсүнө, узаруусуна себеп болот деди. Туугандар менен болгон мамилени улоо. Ал эми жетинчиси баракатун фил ризк. Рызкысы берекелүү болот деди. Тапкан тамак ашы берекелүү болот. Өзүн эле, эки адамына эле жетпестен канча адамга жетет, канча тууганга жетет. Туугандар менен мамилени улаган болсо, ошол тапкан рызкысы берекелүү болот экен. Ал эми 8-нчи сурурул амват ли аннал аба вал аждад ясурруна би силатир рахм вал караба. Кабырда жаткан аталарды, кабырда жаткан энелерди, кабырда жаткан чоң аталарга дагы кубаныч тартуулайт экен ошондо. Муну кандай түшүнөбүз? Бир нерсени билели. Пайгамбар алейхиссалам Табук согушунан кийин, согушту жеңгенден кийин, жанагы жерде бүт кафырлардын жуссаларын, кафырлардын денелерин чогултту дагы, чогултуп туруп бир жерге чогулткандан кийин, ошол кафырлардын чоңдоруна кайгыла баштады. Баланча, түкүнчө, силерге Кудайдын убада кылганын көрдүңөрбү? Акыйкат бекен dedi. Ошол мезгилде сахабалардан бирөөсү сурады: "Я Расулуллах, булар өлүп го" dedi. "Булар өлдү го, эмнеге буларга кайрылып атасыз" dedi. Ошол мезгилде Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Сен буларга караганда жакшыраак угуучу эмессиң" dedi. O degени, булар дагы сени менен бирдей эле бизди айтып аткан сөздөрүбүздү угат dedi. Эмнекен кабырда жаткан өлгөн инсан рух аламы. Ошол рух аламындагы инсандар дагы сиз менен биздин кылган сүйлөгөн сөзүбүздү эгер барып сүйлөсөңүз атаңызга, эгер барып сүйлөсөңүз чоң атаңызга, Кудай Таала ошону угузат экен ага. Эми сиз туугандар менен болгон мамилеңиз жакшы болсо, ошол кабырдагы атаңыз, кабырдагы чоң атаңыз, кабырдагы энеңиз аркаңыздан чырылдабастан, аркаңыздан ушул аттың бир туугандары менен болгон мамилеси жаман болду деп аттын кылбастан, балким сизге ыраазы болуп, сиздин аркаңыздан сүйүнүп турат экен. Мына ошол туугандар менен болгон мамиленин жакшылыгы себеби. Ваттасиу
زيادة في المودة لأنه إذا وقع له سبب من السرور والحزن يجتمعون إليه ويعينونه على ذلك فيكون له زيادة في المودة. Tuğanlar menen bolğon mamileni ulooda 9-nçu insandın muhabbatının ziyadalığı var. Muhabbattın köböýüsü var. Kanday dese, eger aga bir jamandyk jete turgan bolsa, bir tuğandары aganın janına çogulatdagın, anın jamandygyn teň bölüşür, kaygısyny teň bölüşür. Eger aga bir kursançylyk, jakşylyk jete turgan bolsa, büt tuğandары anın janına çogulatdagın, anın kursançylygynda teň bölüşür. Muna oşentip anın muhabbаты dagın ziyada bolup dedi. Bul dagın tuğandar menen bolğon mamileni jakşı kılууda bolup eseplenmekte. Al emi 10-nçusu ziyadatul ajr ba'dal maut li'annahum yed'unahu ba'da mautihi kema zakaru ihsana. Andan keyin ölgönden keyin dagın soğuptun jetip baruusu bar dedi. Ölgönüňizden keyin dagın artыңızdan soğup jetip turat eken eger tuğandar menen mamileni ulasaňyz. Kantip dese, siz bir tuğanınızga jakşı mamile kılsanız, al dagın siz ötkönden keyin sizde esep turar. Ya Rabbi, balança günü uşul adam maga jakşılık kıl dele. Mına oşol insanga sen dagın anın kabırdagy ahwalyn jeňil kıl. Aga jakşılık ber, anın kürösünü geçir. Anın kabırını kenen kıl dep, siz ötkönden keyin dagın arkaňyzdan dua kılıp turat eken. Eger alar meni jakşı mamile kılsaňyz. Mına oşol 10 jakşılık tuğandar menen, aka-uka menen, eje karındaş menen jakşı mamilede bolğon insanlarga berile turgan 10 jakşılık dedi. Oşon üçin bir urmatly musulman bir tuğandar, keliňizler, aka-uka menen, bir tuğandar menen bolğon karım katnaşty üzüp koyboýlu. Allah Taala aytar. Bu tuğandar menen bolğon hadis kuduside aytar. Tuğandar menen bolğon mamile şunday dese, kim tuğandar menen mamileni bekem kılsa, men oşol insan menen bolğon mamileni bekem bolat deydi. Al emi kim tuğandar menen bolğon mamileni üzüp koysa, anda al insan menen bolğon menin mamilemi üzülüp kalat deydi. Oşol üçin keliňizler, bir tuğandar menen bolğon mamileni bekem kılaýly, aga bekem turaýly, bekem bolaýly. Ayrıkça bir tuğandar, özüňizden bir kursakta batkan bir tuğanybız var. Oşol bir tuğanybızdın ortasına kelinder başkalar ortaga çok salıp koybosun. Ol bir tuğanınızday sizin canınızda tura turgan hiç kim yok. Hem sizin canınızda joldaş bola turgan. Jakşı günüňizde de, jaman günüňizde de sizge şerik bola turgan oşol bir tuğan. Bir okuyanı keltiredi. Bir ayılda deydi, bir kuduk var eken deydi. Al kuduka, oşol ayıldın büt elleri, mına oşol kuduktan su içediler. Bir günü ayıldın elleri, janağı kuduktun aslında kelet dagın, dayın kıday kuduka çilekli taşlayın. Çilekli taşlayıp su alayın deyip kayra çilekli taşsa, cip özü çıkar, bir çilek yok. Bir neçe jolu çilekleri de taşlayın, bir neçe jolu dele janağı çilekler içkeride kalıp ketken, cip özü çıkar. Anan ayıldın elleri büt bardığı, janağı içkeride emne var, emne çilek kesip alıp koyup atat. Oşentip, oylanyp kalatdagı, anan biri mına oşol kuduktun aslında düşüp, kuduktun aslında emne var eken görüp bilip çıksın deydi. Biri bardığı korkut, hiç kim düşküsü gelmeydi kuduktun aslında. Anan, oşol ayılda yaşagan bir jaş jigit aytat, sen düşüp mına oşol aslını körüp ber deydi. Aslını karap ber. Biz seni belinden arkan menen baylayız, alıp düşöýüz, aslında emne var eken bilip çık. Janağı jigit, makul, men düşüp çıkayım, bir şartım var deydi. Emne şart? Balançı ayılda menin bir tuğan agam var. Mına oşol agamды alıp kelesiňer, siler menen koşa jipti koşa karmayt deydi. Arkandy koşa karmayt deydi. Anan al elden, alın jaş jigittin aytkan sözün düşünbeyt, maýlemli bolsa dagы janağı şartına kömün, janağı bir tuğanını çakırıp, janağı jigit arkandy karmaşıp, janağı jigitти kuduktun aslında düşürüşür. Kuduktun aslında düşürse, kuduktun aslında bir kiçinekey maymul var eken. Maymul düşüp aldı. Mına oşol maymul büt çelekleri gıtkanda çeleklerdi çeçip koyup atır. Anan janağı jigit maymuldu başına oturguzat dagı tartıp arkandı deydi. Arkandı tartışar. Arkandı tartıp kuduktan emi körüne başlaganda kapkara bolgon maymul ellerge öte korkunçlu mahluk okşop görünüyor. Bardık elder arkandı koyuveren birok janağı agası arkandı bekem karmak kalat. Oşol agası sebep al iňisi bir tuğanı. Oşonun sebebinen özünün agasının karmagandığı sebebinen janağı kuduktan çıkat dagı büt elder emne üçün janağı agasyny çakırtkanın manisini oşonda düşünüşür. Men aytip otam, jana aytam, emne bir tuğanыңızday sizge küygön hiç kim yok.
Eң sizge күйө турган, sizdin жакшы күнүңүздө да, жаман күнүңүздө да sizdin жаныңызда тура турган ошол бир тууганыңыз болот. Дагы бир окуяны падышалар китептерде келтирет да. Падышалардан бирөөсү дейт, согушка өзүнүн 3 баласы менен кошо бир инисин жөнөтөт, бир укасын кошо жөнөтөт. Согушка жөнөйт, согушуп атып бир кабар келет. Ал кабарда ушундай кабар келет. Эмне деген? Балдарыңыздан эң чоңу өлдү деген кабар келет. Ал эми жанагы падыша, эми Аллах Таала өмүрдү берген Аллах, аны алуучу да Аллах. Аллах Таала ахиретін абат кылсын деп дуа кылып коет, башка сөз сүйлөбөйт. Андан кийин дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин экинчи уулуңуз да кайтыш болду деген кабар тугат. Андан кийин дагы жанагы падыша, эми өмүрдү берген Аллах, аны алуучу да Аллах. Буга дагы дуа кылып коет, анчалык деңгээлде кайгырбайт. Андан кийин 3-чү баласын өлдү деген кабар жетет. Ага дагы ушул сөздү айтат, кайгырбайт ага дагы. Андан кийин бир аз убакыт өтүп, сиздин жалгыз бир тууганыңыз, иниңиз кайтыш болду дейт. Ошол падыша ошол жерде өксүп ыйлайт, өтө кайгырат. Андан кийин бүт инсандар аны көргөндөр андан сурайт. Чоң балаңыз өттү, ага бунчалык кайгырбадыңыз. Андан кийинки балаңыз өттү, ага да кайгырбадыңыз. 3-чү жалгыз балаңыз өттү, ага да кайгырбадыңыз. Бирок иниңиз өткөндө мына ушунчалык кайгырып ыйладыңыз. Эмне үчүн деди. Ошол мезгилде падыша айтат: эгер бул баланы берген Кудай, эгер дагы өмүр бере турган болсо, иншалла дагы бала насип кылар, дагы бала берер. Бирок бул бир тууганымды төрөп берген мага эне бар, ал энем кайтыш болгон, ал энем кайтып келбейт деди. Келиңиздер мусулман бир туугандар. Муну ошол падышанын сөзү сиз менен биздин кулагыбызга алтын сырга болуп, келиндердин, үйдөгү жаңы келген келиндердин бир тууган менен бир тууганын ортосундагы мамилени бузушуна тоскоол болойлу, ага салым кошпойлу, ага жол көргөзүп бербейли. Мына ошондой болуп калтат да. Бир курсакка баткан 7 бала, бир курсакка баткан 5 бала, бир келиндин дастынан, бир келиндин келгендигинин себебинен бир үй бүлөгө батпай калган канча учурларды көрүп атабыз. Мына ошондой учурда эгер келинчегиңиз, эгер аялыңыз, өмүрлүк жолдошуңуз бир тууганыңызды жамандап кээ бир сөздөрдү айтса, экинчи жолу андай сөздү укпайын деп катуу эскертүү бериңиз. Экөөңүздүн бир туугандардын мамилесин бузуп койбосун, ага жол койбоңуз агачы. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбыз бир туугандар менен болгон мамилени, бир туугандар менен болгон карым-катнашты бекем кылайлы. Сөзүбүздүн акырыны Пайгамбар алейхиссаламдын бир хадиси менен жыйынтыктайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ма хатаа абдун хатватайн ахабба илаллах минал хатвати аллати ила салатил фарида ва хатватун ила зи рахимин махрам." Бул хадиси шарифте Пайгамбар алейхиссалам айтат: мусулман бенде баса турган 2 кадамы бар дейт, 2 басып баруусу бар дейт. Аллахтын алдында эң чоң, эң улуу кадамдардан дейт. Ал кадамдар кайсы десе, алардын бирөөсү парыз намазга басып келген кадамыңыз, ал эми анын экинчиси бир туугандарды кабар алыш үчүн барып басып барган кадамыңыз деди. Кудайдын алдында эң бир улуу болгон кадамдар ушул экөө экен. Парыз намазга келген кадамыңыз. Экинчиси бир туугандардын акыбалынан кабар алыш үчүн басып барган кадамыңыз экен. Келиңиздер, ошол бир туугандарыбызды эстен чыгарып койбойлу. Бир туугандарыбыз менен болгон мамилебиз жакшы болсун. Алар менен араздашып урушпайлы. Эгер ошундай бир капачылык болсо буга чейин, бир тууганыңыздын, агаңыздын, же энеңиздин, же эжеңиздин ортосунда кандайдыр бир келишпестик болгон болсо, бүгүндөн тартып барып, Аллах үчүн кечирдим, сен да мени кечир деп, бир туугандар менен болгон мамилени азыр улайлы. Көптөгөн хадистерде, көптөгөн риваяттарда келет. Масалан, Рамазан айында канча адамдардын күнөөсү кечирилет, же болбосо жума күнү канчаган адамдардын күнөөсү кечирилет деген канчалаган хадистер бар. Бирок ошол хадистердин ар биринде карасаңыз, тууганчылык мамилени үзүп койгон, тууган менен капалашып, араздашып жүргөн инсандын дуасы да кабыл эмес, намазы да кабыл эмес деген канчалаган риваяттар бар. Ошон үчүн сиз менен биздин дуаларыбыз, сиз менен биздин ибадатыбыз, сиз менен биздин ар бир жакшылыктарыбыз кабыл болсун үчүн сиз менен биз келиңиздер. Ошол араздашкан туугандарыбыз болсо, алардын ортосуну
oңdoйлу oңdogonga hareket kılaylı. Kapalaşkan tuğandar bolsa birbirimizni keçirişip, birbirimizin künözün keçirip, birbirimizin katağızını keçirip, bir kursakta battık. Muna oşol çoğun bolgan dünyaga batıp, jakşınakay jaşaganга hareket kılaylı. Aqulu qawli hada ve estağfirullah li ve lakum.